Lanthokjari Science Magazine ngasigi thauramda thamjari aikhoi miyoibigi punsida quantum science ki khudol amadi mitna uba ngamdraba Thawai Panbasingi lakta Hingkupsingi Khudolsing Superbugki Anouba Hidak Thibagi Khongchatta haiba hiramsida Manipur University ki Department of Biochemistry da Professor oina thaupuriba Dr. Debananda Ningthoujam ga aikhoi gi mihut Raichanda Chingtham ga unaduna wari saba aikhoi miyoibigi punsida quantum science ki khudol Quantum science haibasi khwaidagi kuppadagi kuplaba posak singi mong matobu nainariba nungairaba hiram amani masi classical physics na sandokna takpa phongdokpa ngamdaba thawong sing khudam oina black body radiation amade photoelectric effect nainabadagi anganba kunsuba chahi cha aduaida horkhibane Quantum science ase quantum mechanics na poklakhi amadi masina apikpa potsak khudam oina atom amadi atom dagi kupthana leibasing haibadi electron proton amadi photon gumba particles singna karam na hana khangnaramba potsak singdagi matik mayai tongalibano haibadu sandokna takpa ngamli Chumnagi theory oina leirambadagi quantum science asina haujikti technology sinkanglongi mayon chumlakli Quantum science amadi technology sinkanglongi khudol kaya ama ngasidi aikhoina isana khangna natraga khangdana sijinnari Quantum science asi kayamuk yamna maru oi haibasi sakhangbo oina chaliba chahi lisingari kunmanga asibu International Year of Quantum Science and Technology haina United Nations ki General Assembly na laukthokli Malem sinba thungna pangthokliba thorum asi Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Max Born amade Pascal Jordan singba saknairaba kangloloi kayana tawkhiba quantum mechanics singi singthanigai oiba thabak sing asigi sahi chama subo oina pangthokadabani sahi ama chupna pangthokadaba thorum asina quantum science pu hena paksana khanganaba amadi masina aikhoki khunaida miyeba punsirolda amadi sin kanglonda piriba ahongba kaya asibu mimang da hena sakhangnanaba miyeng thamle Aikhoigi Leipak Manipur asidasu International Year of Quantum Science and Technology lisingani kunmanga asiga mari leinana JP Women's College Dhanamanjuri University amadi Manipur University na Quantum Science hena paksana khangnaba thabak thorom kaya pangthokli Haujiki chawkhatlaba chahi sida sijinnariba electronics ki khutsu khulai mayam sibu sembada tangai phadana changdraba yadraba potsak ama oiriba transistor ase quantum mechanics pu miyoibana khangja haizarubagi mahaini hairiba transistor ase electronics ki potsak khuding haibadi computer amadi smartphone khakta natana washing machine television na chingba kayada matang gi electric current chelhandaba haibase senaduna mathau tawribani Asigumba transistor gi kanaba singse quantum science yaudnadi oithoktabani Quantum science asina matau karamna mangal na pot singa thengnei haibena chingba khanghalli amadi masina amuk laser gi mathau to holaknabagi damak machak oi laser haibasigi sizinafam yami barcode scanner optical disk drive laser printer amadi ana laingi operation tawbada phawba sizinari laser asigi tawba ngambagi oiraknaba photon sing pha punduna senaba changi photon sing asi senaba asida stimulated emission amadi etonga mari leinaba energy thak ki chongthok chongsin quantum science ki matung inna nainaba changi Yamna maru oiba atopa quantum science khudol ama haiba taragadi magnetic resonance imaging MRI haibasini hairiba MRI asina ana layong khangdokpada paksana sizinari MRI asi hydrogen gumba atom gi manung yawba nucleus ki spin haiba quantum gi tawbangamba aduda yumpham oibani asigumlaba nucleus asi magnetic field akanba amada thamlaga radio wave amana yehanbada energy subsili aduga amuk thadori Subsil hauba amadi thadorokpa energy adu khangdoklaga macha khaina hakchang manungi mawong matou khangdokpani MRI da tawribasi MRI gumba quantum science da piba khudol asina ana layengda achouba awon ama purakli Aikhoigi yumthong khuding da sijinnariba light emitting diode samna LED natraga LED bulb haina khangnariba asisu quantum mechanics ki khudolni LED asi aikhoigi yumda office ta amadi mafam kayada mawong da sijinnai makhoi asi electroluminescence haiba quantum science ki thawong amana ohelibani thawong asi semiconductor da electric current thajinbada electrona energy thak amadagi amada chongkhatluraga amuk tarakpada photon mangal thadorakpa adubuni
Mamangaida sizinaramba bulb tube kayagi mahut silliba aikoina yamna pamna hojik sizinariba LED asi quantum science ki khudolni. Quantum theory na pot ki matik mayai khangdokpadasu chawna awonba ama purakli. Khudam oina semiconductor haiba pot si panbayai. Semiconductor haiba si electric current bu ayet apan amatta yaudana chelhanba ngamba potsak adubuni. Masigumba potsak asigi thawong asi quantum mechanics ta sugaina phongdokpa ngamli. Aduga potsak asi MRI magnetic levitation trend amadi energy manghandana electric current energy thadok thazin tawbana chingba hiram kayagi sizinnafam lay. Hujiki matamda changdaba yadraba posak amagum sizinariba miyamgi global positioning system asigi mathau pangthokpadasu quantum mechanics na achoba thodang yari. GPS satellite ki tawba ngamba asi matam yamna chumna piba ngamba atom gi atomic clock ki khuthangda oi. Masigumba atomic clock asida matam lepasi quantum mechanics ki matengna khak ngamme. Atopa quantum science tiki tholakpa hiram amana quantum computing asini. Mahosagi bit haibadi 0 natraga 1 sizinnaba computer ga manadana quantum computer dadi quantum bit natraga qubit haibasi sizinnai. Hairiba quantum bit natraga qubit asi 0 natraga 1 khakta natana quantum mechanics ki superposition haiba thawong sina atopa masing 0 ga 1 ga gi marakta leiba mayam ama hekta oiba yai. Maram asina quantum computer na mathau mayam ama amukta da pangthoktuna aikoina hana sizinariba computer singdagi tawba ngamba helhalli. Hiram asi khara nauba oizarabasu masina hidak langthak cell thum amadi artificial intelligence gumba hiram kayada achouba awonba purakpa yari. Hojik miyuba khunai da changdaba yadraba posak ama oina longnariba smartphone da yauriba digital camera asisu quantum mechanics da yupam oibani. Camera sing asi mathau tobagi thawong haibadi mangalna yaibada posak amadagi matau karamna electron thadora I haiba takliba photoelectric effect asisu quantum gi thawong ni. Masigi quantum gi thawong asinani smartphone da yauriba digital camera na khudak ta photo kaptuna thadok thajin tawbada oithok halliba. Quantum technology sinkang lon na asum chokhat lakpaga iroina na masina aikhoigi punsi mahingda piba khudolsu asum yamkhat lakli. Pankriba khara sigi mathakta quantum entanglement sizinnaba quantum internet quantum cryptography sizinnaduna soingamba yaudana pau phaunaba secure communication potsak amagi matik mayaida khajiktang ahongba lakpada khangba yaba quantum sensor machu sengnaba natana mangalsu yamna pithokpa ngamba quantum dot asina chingba kaya asi quantum science amadi technology sinkanglongi miyoiba ekhoida piba khudolni. Quantum science amadi kanglongi maru oiba asibu sakhangladuna aikhoi miyamgi pukning singsinduna chatliba sahi lising ani kunmaga asibu International Year of Quantum Science and Technology haina pangthoknari. Hiram asomda chokhalakpaga iroinana aikhoina aikhoigi punsida hena kanaba khudol kaya quantum science amadi sinkanglongi oiba matengna purakpa mathau tari haibasi ningsingnari. Lakadoriba chahi cha sida aikhoina aikhoigi punsida quantum science na khudol kaya tamlakpa haibadu aikhoida leire. Masigidamak aikhoina hotnaba tai tungda yengba tari quantum science na miyobada pirakkadaba adugumlaba ahongba kaya ngasisu ngairi miyobana hojik sizinariba yamna yanglaba internet ki smith asidagi hena yangba pamnari hena data achouba thabasu ngairi. Aroibada amuk thamjari Mitna uba Ngamdraba Thawai Panbasingi lakta Hingkupsingi Khudolsing Superbugki Anouba Hidak Thibagi Khongchatta hiramsida Manipur University ge Department of Biochemistry da Professor oina thawpuriba Dr. Debananda Ningthoujam ga aikhogi mihut Raichanda Chingtham ga unaduna wari saba. Ngasimu puduna laksari science magazine Mitna uba Ngamdraba Thawai Panbasingi lakta Hingkupsingi Khudolsing Superbugki Anouba Hidak Thibagi Khongchatta haiba hiramda wari watai sajanaba Akashvani Imphal da lingsinduna lebiraba Dr. Debananda Ningthoujam bu ahammakta da ikai khumnajaba lorina taram nokchari. Aibu ngasi All India Radio Imphal da science ki lamda wari watai sanabagi tanja ama pibibagidamukta All India Radio gi marilinaba staff sing amadi All India Radio bu Thawai tana tabiriba amadi tabiribi sing aina taramna okchari. Ngasi topic sida yauri maruba wahising hajabatare Mitna ungamdraba Thawai panba Hingkupsingi ja masigi maramdo ja hana wahawdo oina makhoi kari no aduga makhoi sina mato karamna
ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯨꯒꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯇꯦꯂꯞꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡ ꯁꯝꯅ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔ ꯇꯦꯂꯞꯅ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯩ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯇꯤꯕꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯅꯥꯍꯜꯂꯤꯁꯤ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯟꯖꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯨ ꯁꯨꯡꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯁꯤ ꯚꯥꯏꯔꯁꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯑꯜꯒꯤꯁꯤꯡ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯑꯜꯒꯤꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯁꯨꯟꯗ꯭ꯔꯪꯗ ꯆꯠꯄ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅꯣꯠꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯃꯣꯏ ꯑꯔꯨꯝꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯄꯨꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯁꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ SCP ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯑꯜꯒꯤꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯁꯀꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯥꯡꯕꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯃꯦꯂꯦꯔꯤꯌꯥ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯃꯣꯗꯤꯌꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯃꯣꯗꯤꯌꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯁꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯕꯗ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯐꯟꯖꯥꯏ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯑꯜꯒꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯁ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯄ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯍꯥꯔꯝꯐꯨꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯩꯇꯩꯔꯣꯟꯗ ꯃꯍꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯤꯕꯤ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕ ꯂꯦꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯔꯤꯟ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯥꯔ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯍꯟꯗꯕꯗꯨꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯄꯦꯅꯤꯁꯤꯂꯤꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤ ꯐꯪꯒꯁ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯗꯣꯅꯔ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯊꯔꯒ ꯊꯝꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯂꯩꯊꯕꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯣꯁꯄꯣꯔꯤꯟ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯔꯤꯟ ꯈꯔ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ರೆ ꯗꯣꯛꯁꯣꯔꯨꯕꯤꯁꯤꯟ ꯁꯤꯁꯨ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕ ꯀꯧꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯍꯤꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡꯗꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯗꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯇ ꯃꯍꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯝꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯍꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯄꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯍꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯤꯡꯀꯨꯞꯀꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯁꯀꯤ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔꯕꯛ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯨꯄꯔꯕꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯔꯛꯄ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯜꯇꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ MDR ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯅꯔꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯄꯔꯕꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯥꯕꯗ ꯑꯦꯟꯇꯤꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯤꯛ ꯊꯥꯕꯗ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯄꯔꯕꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯩ ꯃꯁꯤ 2019ꯗ ꯁꯨꯄꯔꯕꯛꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯆꯍꯤꯗ ꯃꯤ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ 1.2 ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ 2050ꯗꯗꯤ ꯆꯍꯤꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯃꯤ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ 10 ꯁꯤꯔꯛꯀꯅꯤꯅ ꯄꯥꯅꯔꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔꯅ ꯁꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯨꯄꯔꯕꯛꯅ ꯁꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯆꯦꯟꯈꯠꯂꯤꯑꯕ ꯁꯨꯄꯔꯕꯛ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯛꯆꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯁꯨꯄꯔꯕꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕꯁꯨ ꯍꯩꯇꯕꯁꯨ ꯃꯤꯆꯝꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯁꯨ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯨꯄꯔꯕꯛꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯊꯥꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯛꯁꯅꯔꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯨꯄꯔꯕꯛ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯔꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯂꯤꯁꯀꯨꯝꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯤ ꯌꯦꯁ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔꯕꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯥꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯂꯩ ꯁꯨꯄꯔꯕꯛꯀꯤ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯅꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ AMR ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ AMR ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭रोबियल ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯄꯔꯕꯛ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯥꯕꯗ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯃꯍꯤꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯖꯥꯇꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯕꯨ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯤꯡꯀꯨꯞꯀꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯄꯔꯕꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯩ ꯁꯨꯄꯔꯕꯛ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯪ 2017ꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ WHOꯅ ꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯨꯄꯔꯕꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯑꯣꯔꯤꯇꯤ ꯄꯦꯊꯣꯖꯦꯟꯁ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤꯅꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯐꯟꯖꯥꯏꯒꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯟꯖꯥꯏꯒꯤꯗ ꯑꯩ ꯂꯥꯝꯁꯤꯟꯖꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤꯗ
WHO gi 2017 da lesama phongre handak ta inong nong na adugi updated lesama su phongre masidai da moina critical priority adagi medium priority high priority hena group mayam khaidui sidai sida khoi gi asine topic dar bauma ni mayam na kya tana da ba ko adagi enterococcus faecium klebsiella pneumoniae gani mai khate khate bi yauri masida maru goina mioi bida am chawna chitheng por kadabsi escape pathogen ESKAPE escape pathogen yauri si mai iduna enterococcus S Staphylococcus aureus koi hospital yam nagan ba koi gi mi sina chak thindok thin adagi ising thindok thin to da hospital ge environment dagi hekta laina si lorok pa yaw masina blood stream daga changragati sathi ba chai thing ni thawai lan ga doribni ki sina klebsiella pneumoniae makalama puthokpa ngam yam sathi ba mahik adagi ema aduna Campylobacter baumani P harsina Pseudomonas maruina Pseudomonas aeruginosa masina koi lungs taga kupsalaga biofilm ga form tawragadi hidak thabaga kaimta changdaba ade akomagi iduna enterobacteriaceae species enterobacteria ko sumaina aduna enterococcus staphylococcus klebsiella acinetobacter pseudomonas amadi enterobacteria si escape pathogen yam sathiba also huziki hariba akogi World Organization na phungbiba huziki escape ta yauriba akoi Hingkupsingi ja moisi huziki hariba akoi multi drug resistance haigadroja moisi sum hidak tha moisi bapangal kalhal ida natra moisi kamain tawno oire ino yamna interesting oiba question ni masi makoi oirakpa yabagi maramsi karino haibada bacteria gumba Hingkupsing city thunthuna macha poi for example E. coli na microbiological laboratory da even akoi gi laboratory da su agar plate holaga koine study toriba E. coli si pungkhai amda amadi ani oye ko al pungam di mari oye mari dagi adi 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 4 pung tratuk tadi lising muglar madu billion da ole aduna moisidi mutate to bi ai koigi mutation habam lei biology da magi genetic blueprint ji mong marin sum hongdorokpa amaside da koina muk chething pirisina kaino haibu antibiotic misuse overuse abuse haibadi koigi doctor na chayol ahum gi course sum chaw haraga koina nimi mangani charaga ekana dai kang noi tabul ram du phagare haina koina full course tu chabi daba full course tu chadragadi khara ma sigrag lem hobudo resistant oina ba koina encourage to chap mane aduga atopa mana agriculture amadi livestock industry da haibadi yen si thuna chawna ba adagi san iroi si thuna chawna hona ba da magi manung da leiba infectious agents si control to no da yam si nei agriculture kai kai adu machine su atopa maram amane ba ko adagi mu doctor na virus na na ba flu gumba sida sidu koi gi fever gumba do hanna ba hidak ka loina na antibiotic si hek thai adu koina khangdin ga dabadi antibiotic ti virus da ma mathau umda taw ngamde antibiotic ti thabagi mathau ta de mathau ta da badu thajaluramna mado koina misuse overuse aduna meyam na su wakan tamine changi doctor sing su antibiotic si thabu matamda section na tharoi da jaga da ti thabi da ba ko plus koina koi gi akoi bada lu nan hygiene kari adu infection control to ba asin singba mayam changi adubu superbug city yam thuna di mioi bagi kanglupta pireba chiteng city nomunini da chahi amani dadi masi koina laina maithi ba pibanga moi akoi section mena ma mathau tai haina thamje huziki ozana mathak ta su thambi khi ba kogi once amu huziki Hingkupsija natraga su akoi superbug ngasai oigra ba haitari ja mutant thokra ngasai gi akoi gi oigra ba adugi level da leigra ba mahik sing si ja makhoi si amu kumdharak pagi haibadi hanagi initial stage ta amu kumdharakpagi wafamdi leitabra haibadi adu masi superbugki stage ta leiradi masi superbug magi masa dusu adagi mangondagi adum tholakadabusu superbug adum thoadraja superbug oigrabsina amuk normal ta tarakpa city gyan tarakpa haigadu normal ta tarakpa city pakna thoktre superbug oigragadi adum magi sathiba chaitheng chi adum lengdana leirani akoina tawgadabdi superbug si kamaina lanthing nagadagi haibasida tongan maikida koina thorang pakhba natana superbug na gyan tarakpa ngaibadi maram chaba option oiti haina thamjake makhata zrepda sa akoi ozana su ji habibido sa superbug si ngasai lanthing na bagi siuja ma se akoi mi bidong nar euja akoi nar agati uja ma se narakpadu phana ba laying na ba dugu superbug sing ngasai encounter tong na ba ja masi akoi khoina kari tawbatai haibide scientist sing na natraga akoi oza gi lab ta kaida akoina ngasai Anouba anti superbug ama oina biuja masi thibigi lambi siuja masi kari kam ba methodological protocol kam lambi te satkadagi habdo ja kitang thambiuja adudi khoigi option si hojiki oina di
yam limited oire ko hojuji sijinariba haibadi doctor gi clinic sing da hospital da kaida existing antibiotic ngasai na mamang da su panjakiba masi sijinabada yam chekchina sijinaba ma aduga antibiotic ama khak thabada ko Superbugki kumba thoraknabagi problem level taradi scientist na tawrisi maroina medical scientist na koi antibiotic combination pullaga combine tawraga thaba ko aduga thaina discover tawkiba matamdu di koi maroina golden period of antibiotics is 1940s penicillin hawdor ko sai degina 1960 bauji yang long na antibiotics makan puthomi penicillin vancomycin erythromycin matang ko mycin mayam se adegi di masi chendong kya phangde na pharmaceutical company na thiba lepureba Hoji now na mutigala ko neba. Adu atopa mana hoji antibiotic Anouba Hidak na thungna dringai da atopa option na mana bacteriophages ko ba masisu Hingkupki group ta di chingi bacteriophages hebisi virus ni virus ta amarom da harga khoi da kanara ka doriba magi literal meaning di bacteriophage habidi bacteria ga phage ji ka pullaga sabani phagin na ji magi latin natraga greek root ta gi harga to eat habani bacteria da attack toraga bacterial cells lies tawraga haidi thugairaga bacteria hatpa ngamba ado khoigi Stephanie na scientist nupi yemna magi larik amlei the perfect predator na magi nipase Peterson almost hirabane ba superbug na narakta hidak amta leitreba chakalla ba khoi chaisu nataba America da asnangi nipagi kannab hidak semta leiti haida mana scientist obne mana parudna bacteriophage therapy tawdi yabra haina Texas A&M hospital da bacteria si hatpa ngamba virus bacteriophage sigi therapy si sinaraga my husband si kalleba matungda mana yam nungai na magi wari si the perfect predator hena si lari koina tum Amazon di kai digi chen yani sin option na mani khwai dagi maru option di koina tongan mai keida koina ngasai gi masigi wari batai sana basigi superbug lantheng na ba hidak thibagi khongchatta haisi sidida malem gi hek lairiba changyeng loi mayam sina ko thiji loi mayam sina Maikai tongan maikai da superbug lantheng na ba Anouba Hidak Anouba antibiotic thijali mane za husike ina thamjiri za maikei se kadum da maikei da salaga khoi thijin biurno za haide 1940s ki matam da usana ngasai gi tapi to za 1940s dagina 60s bausi golden era of antibiotics and matam da antibiotics si ekta marang kaina matang maroina soil da leba microbe tagini puthoisi adu hojikti madugi thijin bagi intensity si yam handagare aduga hanjan na koina Jai Kuntrani Pusi, antibiotics Tigramina, exhaustion Hagadra, Hana Tiriba Jaga, soil Gumbada, Yawa, bacteria, actinobacteria, the Tibada, Anouba Hidak Catholic Anouba Makalgi, Tijan Khongchatta, scientists in Janjali. Kudamon Hajarab the Quigi. I am a scientist now, Taurisi, laboratory da, Hon Mangamba, Lebak Lehau the Gi Oiro, Pambi Manung the Gi Oiro, Pambi Manung the Su, bacteria Lebraga Lay, Modu endophytic bacteria Kawi, at the Quigi, Marubumida. Samudragi ironung da su dum bacteria lay tongan nungchita su lay adura ayamana koina hidak thiramisi laboratory da hawan mangamba microbes ngi thibne hoji Anouba America da chip technology haina masida aina review article am igena sahi mari manga thijlubadagi ni aina haibangam jari sisu chip aba technology sin kaino da laboratory di hawangam da si magi chip si leinung de yungchalaga natraga atopa environment de yungchalama tamda mafam duda dum haujani laboratory da hawim mata mai chip tu da adudagi moina karam makalgi microbe yauri haradi manro kuigi soil gumdi puthokpati 1940 de tigramina Anouba thoraktre hojiki hawbungam da ba chip da di hawba Hingkupsingi de hidak Anouba phange tiena matangi kano leibinina aduna texobactin haibamga probibactin haibamga hidak ani moina khangre America gi scientist na hoji masi trial gi phase matang animal testing adegi phase 1 phase 2 phase 3 na kana jathari khara lergedi moisi hidak oina penicillin thoibe sumaina vancomycin erythromycin thoi sumaina moi thorak pai adegi atopa amada haijaraga na unculturable microbe kawi laboratory da hon mangam daba Hingkupsingi degi koina hidak putho atopa amana koigi samudra ironung da hauba sidi kya thinadrimnina samudra ironung sidi akoin hekta to yaroi aduga atopa amana kaya koina microbe kaliram do mandaba environment haibadi chili gi Atacama dija sibo koina dija je koina ayamana asaba oin longni moi sidi cold dija neba cold dija sidagi scientist karan season bada chaksa mycin amati chaksa peptin haiba hidak puthokre ko aduga medicinal plant gumba Manipur da marang kaina leiba aigi lab ta su sida research kar tawri adubu
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯦꯟꯗꯣꯐꯥꯏꯇꯤꯛ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯀꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕꯥꯗꯀ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯠ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤ ꯇꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯍꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯏꯀꯣꯕꯦꯛꯇꯤꯔꯤꯌꯝ ꯇ꯭ꯌꯨꯕꯔꯀꯨꯂꯣꯁꯤꯁꯇ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛꯃꯛꯇꯨꯗꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯤꯃꯤꯅꯔꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯅꯨꯝꯕꯤꯁꯤꯟ ꯀꯥꯀꯥꯗꯨꯃꯥꯏꯁꯤꯟ ꯁꯨꯗꯣꯃꯥꯏꯁꯤꯟ ꯀꯥꯏꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯠꯂꯒ ꯇꯨꯝꯃꯒ ꯂꯩꯕ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯏꯚꯟ ꯐꯟꯖꯥꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗꯨ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯒꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯇ ꯍꯣꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯨꯝꯃꯒ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯟꯇꯤꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯤꯛ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯨꯡꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯕꯗꯁꯨ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ ꯃꯣꯅꯝꯕꯤꯁꯤꯟ ꯀꯥꯀꯥꯗꯨꯃꯥꯏꯁꯤꯟ ꯁꯨꯗꯣꯃꯥꯏꯁꯤꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯛ ꯊꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯄꯦꯄꯔ ꯈꯔ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕ ꯑꯦꯟꯗꯣꯐꯥꯏꯠꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯟꯗꯣꯐꯥꯏꯇꯤꯛ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯁ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯦꯟꯗꯣꯐꯥꯏꯇꯤꯛ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯟꯖꯥꯏꯗꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯏ ꯑꯦꯟꯗꯣꯐꯥꯏꯇꯤक ꯐꯟꯖꯥꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯀꯟꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯤꯕ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯦꯟꯗꯣꯐꯥꯏꯇꯤꯛ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯑꯦꯟꯗꯣꯐꯥꯏꯇꯤꯛ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯇ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯟꯗꯣꯐꯥꯏꯇꯤꯛ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯟꯗꯣꯐꯥꯏꯇꯤꯛ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯊꯅꯣ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯩꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯦꯟꯇꯤꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯤꯛ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯁꯤꯡ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯨꯄꯔꯕꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯗ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯃꯗꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯌꯨꯑꯦꯁꯇ MIT ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗ AI ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁꯨꯄꯔꯕꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯨ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯦꯂꯤꯁꯤꯟ ꯀꯧꯕ ꯑꯃꯒ एबोसिन है अकोमगी एबोसिन है ngसाइना पंजगीबा एस्केप पैथोजेन मरक्ता यावबा एसिनोबेक्टर बाउमोनी हम साथीबा महिक सिदैसिदा मोइना चांगेंग तबुदा सिगी महिक सि हातपा ngamba हिदाक ओइगनेना हौजिक ट्रायल कन्ना चथरी लोइना लोइना ना साउथ अफ्रीका केन्या दा चिगोंग लै पाम्बी गुम एकेसिया पाम्बी दा एकेसिया पाम्बी सिदा एन मयामा मोइ मयुम दंग लैबा पाम्बी सिदा सिगी एन सिदा बैक्टीरिया मखल म यावे मोइ फंगेबा कोइ स्ट्रेप्टोमाइसिस फॉर्मिकी मोइना लेबोरेटरी टेस्ट तबुदा मसिदगी फॉर्मिका माइसिन हैना हिदाक अमा आइडेंटिफाई तौरे मोइ पेपर फोंगे आई थेंगनरे अदो हुजिकी फॉर्मिका माइसिन सिजु मसाइगी BRE मसाइना स्टेफाइलोकोकस ओरियस हॉस्पिटल चलुदा नारपिया हाइबो सि हुजिक सि याम साथीबो महिक अमनि सिजु हिदाक थाबो ngमोइदोइन सिगी S ओरियस सिदा माना लांथेंनबो ngमगदौबो फॉर्मिका माइसिन सि ट्रायल गा पास तौरदि जई तराई मतुंगदा कुनगी मतुंगदा सिना हिदाक अमा ओइरपया सिनी कोइगे तोंगान तोंगान बा माइकेदा सुपरबकी हिदाकसिंग थीबगी खोंचसिंगसी आइना मियामदा शेयर तौजनिंगना तोंगान तोंगांबा माइकेसे आइना समलपना हाइजाबगी वान Mitna uba ngamdraba Thawai Panbasingi lakta Hingkupsingi Khudolsing Superbugki Anouba Hidak Thibagi Khongchatta haiba hiramsida Manipur University ge Department of Biochemistry da Professor oina thaupuriba Dr. Debananda Ningthoujam ga aikhogi mihut Raichanda Chingtham ga unaduna wari saba tahanjakibaga loinana ngasige Science magazine lanthokchaba matang ngasta loizare mathang leipak pokpa numit pungpham asimakta da amuk phangbigani Science magazine